ni aparitoma nziza cyane zigeze kuri 85% zubakwa mu minsi mike ziraba zirangiye zose. Ab'inkwakuzi bamaze kubukinga, nawe waza ukiguriramo aparitoma yawe aho wakwishyura ukabubukinze mbere batarazimara. Akarusho kandi niko nta gucucikana, dore ko buri etaje igizwe na apartments enye gusa zubatse nk'inzu zo mu bwoko bwa villa. Bivuga ko ibyumba byose ari bigari, uhereye ku cyikoni, salo na saramanje, douche n'ubwiherero bya rusange, ndetse na bedrooms eshatu, usibye yo muri basement ifite ebyiri zihariye zose, ububiko bw'imyenda, douche n'ubwiherero byose bigari. Zara Apartments inagufitiye akarusho ka pisine y'indani yishyuhiriza amazi yayo, gym, sauna n'ibindi byinshi. Sanga ibindi bisobanuro kuri Instagram ya ku bantu bakunda kubetinga. Ubu ngubu mwashyizwe igorora. Ubu ngubu ushobora kuba wabetinga udafite internet, telefone yose waba ufite. Icyo usabwa ni iki rero? Waba ufite telefone y'amatushe, waba ufite telefone yari yose, mu gihe udafite internet ushobora kuba wabetinga ku mikino ya football. Ababikoze nta bandi ni ya company bita Winner. Icyo usabwa ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 899 urwego, ukemeza, ugakurikiza amabwiriza. Icyo gihe wabasha kubitsa amafaranga no kuyabikuza yo wariye mu kanya nk'ako guhumbya, atari ngombwa ngo kubetinga birasaba internet. Gana Winner cyangwa se ukanda akanyenyeri 899 urwego, ibindi byose birikora. Tubetinge mu rugero. Aya basi, namba 1 bimeze biti. Dutangiriye Moscow mu Burusiya, urebe witonze filime yacu. Hehe. Kwa Vladimir, Federal Security Service FSB, ibi ni ibiro bikuru ukumva CIA. FSB nayo ibiro by'ubutasi by'igihugu cy'u Burusiya. Urebe bakwereka kuhinjira baragusaka, kandi hinjira hanini abahakora gusa, ariko baragusaka. Urebe filime binjiramo barabasaka, dore uburyo baba bakurebamo, utambuka bakureba. FSB ibi ni ibiro bihambaye cyane by'ubutasi. Buri mu Rusiya afite ikintu bita ubutasi. Kera byahoze byitwa KGB, pani mwiririmba ibyo ba Putin bakuriyemo. Barakwereka ukoropa yo yaje hano n'ukoropa muri FSB. Turi mu Burusiya, aza hano mu kibox atwaramo imyanda. Kingu hano harimo umwana w'umukobwa ukiri muto, turashize. Деньги давай. In English, please. Mu Cyongereza. It is time for the money. Igihe ngo unyishyura amafaranga twavuganye. Rebe amuha amafaranga ye. Rebe arayabara amuha amadolari. Oh, in dollars. Kuki unyishyuye mu madolari? I'm American. Umunyamerika. Wumvaga ndi buguye mu Manyarwanda? Rubles don't exactly go a long way these days. Cyane ko amarubozi n'ubundi ari kugenda agwa buri munsi, ari gukubita agatuza muri kaburimbo. Umva kumucyurira ati n'ubundi amarubozi bashaka ko nkwishyura ngo n'amafaranga yo mu Burusiya n'ubundi ngo yaramanutse cyane. Umunyamerika bagomba gukina filime akahita nasebanyamo gake. Urumva ahita caho. Uyu nakomeza gahunda ze. Ufite iminota 5. Nyuma y'iminota 5 nta kintu nagusezeranye. Ubura ibigiye kubera hano n'amarorerwa. Umwana w'umukobwa yinjiye mu kigo cy'aba FSB, ikigo cy'abatazi kibamo abantu batojwe. Umwana w'umukobwa n'umunyamerika, mukobwa muto cyane, yinjiye mu kigo cy'ubutasi cy'Abarusiya. Ibi filime zakurino ariko yaciye kwa Yohana Umubaji, cyayicara mu ikarito ya gome. Hari ukuntu yicara ngo mu ikarito ya gome ikahita ihanagura agatafari. Uyu nawe ushobora kuba kera ku ishuri ngo mwarimu yaramuhaye igihano cyo kwicara mu ikarito ya gome, do yaramuhanaguye neza inyuma. Rebe araza comekano. Ibi filime witonze.
Yeah. Urebe. Gerard abamamagara mbaza iki koko. Come on. Ngiye Gerard mbona ari nawe utuma filime zidasohoka. Ntangira gukora call. Urebe. Yabonye yanditse ngo internship program. Ni programme y'abastageri. Ko babita abastageri. Abari hafungura kuramo amadosiye mu kigo cy'ubutasi cy'Abarusiya. Yibyemo amadosiye kureba harimo amazina agiye anyujijemo umurongo w'umutuku. Turi mu kigo cy'ubutasi cy'Abarusiya. Umwana areba amafoto agiye arimo hano arayakuramo yose ayo madosiye asubizamo dosiye yabo irimo ubusa. Umwana yaje hano. Fire! Mama we! For not leaving a trace. Ntago mbagomba gusigaza ikimenyetso inyuma. Umwana yita soka yo gace gace. N'umwana w'umukobwa soka mu kigo cy'abatasi cy'Abarusiya yifunze gutyo. Bebe filime. Gace gace ukabonye na kamarayika sandefo. Nta nubwo kaza umuhu. Fire! Fire! Umwana w'umukobwa ubona kagira ngo nakana ko mu rugo we. Rumurashi bwicanye. Fire! Yinjiranye Abarusiya. Fire! Fire! Gakobwa gato kakana. Bebe turi mu kigo cy'ubutasi. Fire! Fite dukori. Dukoryo. Fire! Abarusiya baje. Dore isasu. Fire! Masasu. Turi muri FSB. Mwana simbana ukabonye wagira ngo nakana ko mu rugo bari batumye nko guhaha kumbe ni karashika. Chum y'Amerika ku Barusiya. Fire! Vima mu jisho gusa. Iki gikobwa Abarusiya baramuzengurukana umunyamerikakazi. Uwo mwana Mama we! Kabonye wagira ngo nakana k'agakobwa mu rugo bari batumye amata. Kumbe nakicanye. Kana gato cyane. Babwira ngo mwirinde amaninja. Kayita kavayo. Gace gace. Kudutangiye filime yacu. Barakwereka ikigo cy'ubutasi cy'Abarusiya kiba giyambaye cyane. Umwana w'umukobwa yagisohotsemo yemye. Gace gace naguhubagurika. Burya genda bimbunda zishyira leta zirika imisatsi kansubire guhaha. Mami yarantumye guhaha. Wakibeshyaho. Yeah. Turi mu Burusiya. Bebe filime. Ni kugasobanura films.com narakubwiye ngo izi filime abantu mutagura bone mu uyu mwaka. 2026 n'umwaka wagasobanuye. Zana itaterura igikapu kirimo hano ahita yimanukira. Feri ya mbere afata indege yerekere. Yeah. Ibi filime yafashe indege yerekera ahitwa muri Bulgaria mu murwa mukuru bawita Sofia. Bulgaria. Mukobwa ya jano gace gace ukabonye wagira ngo nakana. My fellow interns. Ku bandi bastageri bagenzi banje umukobwa yatangiye kuvuga n'uyu nguyu ati ku bastageri bagenzi banje. My fellow interns. I consider you all family. Nubwo tutarahura ariko bafata nka famiye. If you're getting this email, you, like me, niba mubonye ino email mbahaye kimwe namwe mumeze nkanjye. were raised by the internship. Twese twakuriye mu cyari cyiswe ngo ni internship. Icyo cyatureze ni porogaramu yitwaga internship yabareze. My code name is Catalyst. Izina banyise ni Catalyst. Code name. Code name yanjye ni Rambo. Know the following. Muri kano kanya You are not alone. mumenye ko mutari mwenyine. I don't know how many there are of us. Sinzi ngo hari bangahe nkatwe. Of a program called the internship. Ariko twese twitorejwe badutoreza muri porogaramu yari yariswe ngo ni internship. And we were left to rot when the program went down in flames with our family. Ubwo iyo porogaramu yangirikaga bitewe n'uwari warayishinze yitwaga Henry Byrne.
We were taken from our mothers twese as children, twahise tuburirwa irengero, twambuwe ba papa wacu, twamburwa ba mama wacu tukiri abana, tortured, turatotezwa. Turi uburyo babarezemo iyo porogaramu yitwa ngo stage, babareze babakubita. to be better for them. But we're more than just killing machines. Baradukoze ariko ntago turi abantu gusa, baradukoze tuba nk'imashini zica, Especially if we work together. cyane cyane dushize hamwe twaba imashini zica. Tuve hariya tugaruke mu nzu ndangamurage yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri New York. Haruri ubu nimbabwira ko nayigezemo muravuga ngo nabwo ndi gukabiriza ibintu. Hari uwitabye telefone, code name ye ni Analyst. We all come from different backgrounds. Twese dukomoka mu miryango itandukanye, dufite ubumenyi butandukanye. Tugaruke New Jersey. We're forced to see in the dark. Bamwe muri twe twatojwe kurebera mu mwijima, It's blinded and uburyo babuze gato ngo tube impumyi. could see things that others could not. Twatojwe kubona ibintu abandi batabona. Uyu nguyu bamwita gute? Apothecary. Ni code name yiwe. Undi batweretse ku rundi ruhande nawe wakiriye email. Tubera tugaruke Detroit, Michigan. Pushed past our limits to be Abenshi muri twe twaratojwe twemera uburibwe buhambaye kubwakira. fight even if we were shot or stabbed. Tutozwa kurwana niyo twaba twarashwe, twagwa twajombaguye ibyuma, ariko tugatozwa gukomeza kurwana. Uyu bamwita Caliber, niyo code name yiwe muri filime. Others were trained in sensory Abenshi tugaruke mu Bwongereza, deprivation, freezing cold, twatojwe kuba twaba mu bukonje cyangwa mu bushyuhe buteye ubwoba umubiri w'umuntu utakihangana ariko tukabaho. oxygen for Twatojwe kumara munsi y'amazi iminota irenga 10. Code name y'uyu ninde? Rubicon. Hano hari uri mu Bwongereza irondere, kanda kariya nawe yakiriye email. Rebe, ufunguye imashini yabonye email. I'm reaching out over a matter of life or death. Impamvu mbahamagaye nuko ari ikibazo kijyanye n'urupfu cyangwa ubuzima. Bose n'abana bakiri bato b'abajene. Kure y'ikarita hano. Kamanze na nishyure. Kamanze ari. Found a secure location for Nafumbuye ahantu hatekanye twajya kuba turi. our next move. Muze tuwahurire dupange ikindi turi bukurikizeho dukora. Yarahabuherereje. Abari muri New York bahita batanga amakarita, urabizi ngendagiye. Urabizi bye. You're in charge. Ubu niwe uyoboye hano. Rebe. So memorize the information it contains. Amakuru yose mbahe muyafate mu mutwe. Turi twenyene. Baturiho. Yarabandikiye ngo baturiho, ni nko kuvuga ngo bari kutugendaho. Bandi bafunga amaduka yabo, babonye email bivuga ngo bari kubagenda. I'm hoping you'll join me. Ndizera ko muri buze kunsanga hondi. We have left. Kuko ni mwe famiye nsigaranye. Umve. Bana bashyiramo za magazine hano. So much stronger together than we Iyo are. turi kumwe tuba dukomeye kurusha dutandukanye. Rebe. One more thing. Ikindi kintu nibagiye kubabwira. Choose not to come here. Then Nudahitamo kuza kundeba. wherever you are, Aho uri hose Fuck out. havuhunge. Havuhunge. they're coming for you. Kuko batuziye. Do! Uyu koka kiva ku modoka yarariho imodoka yaraturitse. Umwe uvuye ku modoka ugiye gushyiraho ifege ngunywe, imodoka bakayita bayituritse. Ese abona ko ya email babandikiye ko ibyo ivuga ari byo. Ati nimba udashaka no guhura nanjye, uhunga kuko batuziye. Abarerewe muri programu yitwaga ngo ni stage batuziye. Nuko dutangiye filime yacu. Nakubwiye ngo turacyari kuri ya website nimwe gusa rukumbi. Bayita gasobanuye films.com. Uzasanga umuntu turangoroke ngo ndagufana ngo filime nzirebera ngo kuri website yawe. Bamubaza shaka kumva arebera ku bintu bitabo. Website nimwe. Kibazo ni mwumva, jya muri Google wandikemo agasobanuye films.com. Rebe, yaje hako nino. Hagarara hano kuri etage. Katorore. Twigarukire mu Bufaransa. Turacyari mu Burayi. Hano bahita Paris ku munara. Kuri Karuwaje turi Paris mu Bufaransa. Umwana w'umukobwa uriyo. Tambutse gutya
waturutse imbere ye. Nawe twamubonye muri babandi babana biswe ngo naba stajeri. Do! Nebye inyuma ye runduriyo. Ibigabo bireba gutyo by'ibiribwe. Ibigabo byababaye. Umwana arahindukira. Do! Rubanza ariyambura. Bamwise code name ye ni Daga. Icyuma. Code name ye ni Bugita. Arababara. Icyuma. Robe. Batarara si icyuma. Ho! Kobwa muto. Chumina. Rekuri icyuma kikihuta kurusha isasu. Do! Robe. Baga. Bangutse. Bangutse. Do! Jejeje. Icyuma. Kobwa rekuri ibyuma. Robe. Hari uwagisamye. Ni mugenzi we. Aragisamye sha. Same team, love. Turi mu ikipe imwe love. How are you? Urinde. I'm with Catalyst. Banyita Catalyst. Do! Abanzara na mutabara turi mu ikipe imwe. We should probably go. Dufite kugenda. Abana bato bose bambuwe ababyeyi babona ba mama babajyana kubarera muri porogaramu yabatoje kuba imashini zica. Urebe. Do ni imashini zica zigenda. Jewe ngende imashini isobanura. Mpamvu mudakwiye kungereranya n'ababana. Hano mujye mukora amakosa ariko nimba munguruhera umujyi ubundi ribu yagiye bafatika bapima. Usko nje mbona mufata izina rya Kimomo mukajya nk'ahantu mukandika ngo ari Kimomo ngo nabarunaka. Ibaze. Buri gihe mbabwira ko abanzi batangereranye. Abamenye batanshidikanyaho. Urebe. Azana. Muragereranye indege nisho. Indege na Cotex. Tuvera tugaruke yakora imwe. Barakwereka kuri FSB hamwe twatangiriye umukobwa ari kwica abakozi b'ikigo cy'ubutasi cy'Abarusiya. Wahaje. Abarusiya bateranye. Bari gufotora imirambo yabo. We would never do this. Bino bintu ntabwo twigize tubikora. Of two children. Ku bana bacu babiri. Self, whatever lie, Wibwira ibinyoma byose ushaka. comfortable age. Biri butume wumva utekanye. Go. Agent Korikochevo. Don't have the internship. Ariko impamvu tutagifite icyitwa stage Our attempt nuko twabigerageje bigapfa. Are you being serious? Kuko urakomeje. Ni seri. is serious. Cyiteka mura ndi seri. Our poor interns, they lost their minds. Twateragereje gukora porogaramu yari yiswe stage. Abastageri bacu kari bane babura ubwenge batakaza ubwenge kuko yari porogaramu ifata ibana ikabagira mu mashini yica. Hari igihe rero umuntu mutoza akabura ubwenge. Abana bane bacu twafashe twabagize abastageri ngo batakaje ubwenge. And kill themselves. Baricana. And kill their handlers. Ndetse bicana babayoboraga. We had to eradicate Iyo porogaramu twahise tuyihagarika. crop food trade. Ndetse abo twari twaratoje bose turabiyicira. Went wrong. Byapfiriye he? The program is destroyed. Porogaramu yacu nk'Abarusiya ya stage imaze guhagarara. We copied every detail. Details zose twazanditsemo hano. The handwritten notes Harimo n'umukono nyirizina. burned himself. Brian She knows nyirizina. we were. Don't interrupt. Wica mu ijambo. Porchenko. Agent Korikovenko. We did. Ibyo twakoze byose Could not get it right. ntabwo byagenze neza. And where we felt the American Aho twananiriwe Abanyamerika bo barahagurutse barabikora ibyari byatunaniye. Bivuze ngo Abarusiya nabo bakoze wa mushinga. Niyo mpamvu mbafashemo agapoze wo gufata abana bakiri batonya bakabatoza ngo bagire imashini zica. Abana birangira bicanye, porogaramu yabo irapfa. Ni porogaramu yari yiswe stage. Ariko ngo umushinga Abarusiya ubananiye, Abanyamerika bo bahise bawubyutsa barawukora. Nabo bafata utwana duto badukoremo imashini zica. succeeded. Abanyamerika bo barabishoboye. Consequently, Ingaruka rero zakurikiye, program has been up. iyo porogaramu yongeye itangiye gukora nona. And my job. Akazi kanjye, We cannot akazi kawe rero karagira kati. program. Nimba twebwe twarakoze abana b'abastageri, porogaramu yacu ikanga. We should Tugomba gukora uko dushoboye nk'Abarusiya that the Americans don't have it either. n'Abanyamerika iyo porogaramu ntibayigire.
niyo gahunda. And how do I do it? Ndabikora gute rero? Use your imagination. Koresha ibitekerezo byawe. The intern. Umustajeri is trapped. waje akica abantu muri kino kigo cyacu cy'ubutasi ari kujya muri New York. Are you sure? Urabizi neza ko ari hari? Right. And we Chan. have an agent. Aba agent dufite yose. And more. Well, we have our Umva, sources twe dufite aho dukura amakuru. Vlad for orders. witwa ngo ni Vlad niwe ukwiye kujya kureba akaguha amabwiriza. Ujya kureba witwa Vlad muri Amerika New York. Tugaruke kuri Central Intelligence Agency Langley, Virginia, aho CIA ikorera. Nabo bahagurutse bafite ifoto ya mwana w'umukobwa. Umustajeri. Umugore w'injira. Wanted to see me, sir? Ngo mwashaka kumbona nyakubahwa. Come on in. Injira. Dick Jones, Witwa Dick Jones uramuzi. Director of Ni Operations. Deputy Director of Operations. Agent Dalton, Agent Dalton. you have a remarkable reputation. Wa mugore ufite izina ryiza cyane n'ibigwi. I like that. Zo gukemura ibibazo byananiye abandi. It's the reason why I'm about to put you right in the middle of Niyo one. mpamvu ngo wamagaye ngo ngushyire mu yindi situation nyine yananiye abandi uyikemure. Tell me, what have you heard about the Tubwire icyitwa internship wacyumvishe iki? The basics. Numvishe ibintu bike by'ibanze. Was started by former director of Ngo iyi ni gahunda ya stage yari yatangijwe n'uwahoze ari Director of Operations hano muri CIA, Henry Burns. Henry Byrne. The program was used to weaponize children. Yari porogaramu yo gufata abana batonya tukabagira intwaro. Bya bindi nyine Amerika yirirwa ivuga ngo ibisirikare ngo byo muri Afurika bimwe na bimwe ngo bikoresha abana bataruzuza imyaka. CIA yari yaratangiye gahunda yo gufata abana bakiri bato bakabagira intwaro. CIA. Bikozwe na CIA And went rogue and kugeza igihe wari waratangije iyo internship ari we Byrne was abandoned. yaje kwigomeka ku gihugu Ship and abivamo. Burns' death Iyo porogaramu irarangira bitewe nuko wari wayitangije yapfuye. and implemented their own version. They too had, Abarusiya nabo batangije ero porogaramu yabo. and eventually it was abandoned. Yabo ntiyagenze neza. less than 48 hours Mu ago? masaha 48 ashize The name of Rennie umwe mu bastajeri bita Ren James, codename Catalyst, bakunze kwita ngo ni codename ya Catalyst showed up at FS. yagiye ku biro bya FSB muri Moscow After an absolute shit show nyuma yo kwica abantu bari bariyo. of sensitive information Catalyst yibye amakuru afatika. to the location of the remaining interns. What kind of leads? Yakuyeyo amakuru ashobora kumugeza mu bandi bastajeri bandi. The things, Icyari ni dark web email addresses. yabandikiye kuri email twe tudashobora kuba twakwaccessinga. Obviously, And what happened? Byagenze bite? we never received a single report. Nta yandi makuru turakira. Abastajeri twe twagerageje kubandikira ntibadusubiza. Dark after Burns' death. Nyuma y'uko umuyobozi w'abapfuye abastajeri bose baburiwe irengero. In the cold. CIA irababura kandi ariyo yari yatangije iyo operasiyo. Nobody's heard from them in all of these years. Hashize imyaka nta muntu uzoba abastajeri aho bari. Niba abana bato twabonye. CIA psychiatrists have examined Psychiatrist wa CIA yatubwiye ko uyu mukobwa akurikije ukuntu amureba build a substitute family. ashobora kuba ari guhuza bari abana bose bakuranye nawe mu cyitwa internship kugira ngo abahuze bamubere famiye atigeze agira. You mean the one that was stolen from? Oya cyamuravuga ahubwo famiye mwamwibye. Kuko ntago ari famiye atigeze agira ahubwo famiye mwamwambuye. Nobody likes what was done to these children. Twese ntago twishimiye ibyakorewe aba bana. Without any control. We have Bano bana bari ku muhanda nta kuntu torori bafite. to shut them down. Tugomba kubahagarika burundu. Ask why you want me for None se ngiye mu mpamagariye iki? There are better people suited for Hari this. abandi bagakoze kano kazi batari njye. The others with more experience. Hari ibindi byinshi dukeneye ku muntu ufite experience nk'iyawe. This job, agent. Niwe muntu ufite ubumenyi bwakora aka kazi. Things you need to know. Hari ibindi bintu birukwiye kumenya. Icyambere. We believe there's a Russian mole, codenamed Phantom. Hari turakeka ko ari umugambanyi wo mu Rusiya witwa codename yitwa ngo ni Phantom. Second, Cya kabiri, Rennie James, Rene James ura mwana w'umukobwa wabonye. codenamed Catalyst, Wita ngo ni codename ya Catalyst. is your daughter. Ni umukobwa wawe wibyariye. Mama we. Urebe, mukobwa wanjye. Uyu ni umugore ukorera CIA. Umwana we nawe bamushyize muri ya porogaramu ya internship. Ya, tugaruka yitwa Peterson muri New Jersey. Ubundi New Jersey iri muri New York. Niho turi. Ukibaza ngo nabimenye nde narahageze. Bayita kiburi ya ndege. Ukomeza ukanga abantu ngo wagiye ahantu. Nabyo ntago bitwika. Bayita kiburi ya ndege.
yakurikiwe urebe filime ugeze hano wamukurikiye baramugonga warumukurikiye baramugonga wiyavayo Come with me if ngwino you tujyane live. nimba ushaka kubaho Seriously? koko I always wanted to say that. nahoraga iteka nifuza kuzavuga iryo jambo ngwino tujyane nimba wifuza kubaho ubwo ni abantu barebye filime yitwa Terminator Schwarzenegger nikabwira kakara aje kugatwara ati noze iteka nifuza iryo jambo kuzaribwira umuntu nanjye ngo ntwike injira tugende babandi byose babimenya bati binjira mu modoka berekere Harikano binjira hano bihuse cyane bahindura imodoka rebe Washington DC ubundi ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aruriyo ari kwitekera hano ubutunga ngegera wa mugore wa CIA twabonye yaje kureba uno mugabo Hello. Hey. Bite. Oh. We. Nelson. Nelson. Janice. Hi. Baraziranye. Hi. Bite. What brings you around here? Niki kuzanye hano? I'm hungry and I heard you make a mean burger. Yeah, I do. Nenje kumva kukora agaporezo numva kamera ntaribi. Not right about this picture. Ariko iyi shusho ari ikintu kidasa neza uburyo uri guteka. Kuba ndi guteka ntibisa neza. You know my story. Urabizi inkuru yanjye. Fired. Narirukanwe. No hearing. Nta kuburana, nta pansiyo. No. Thank you for your service, Nelson. Banyirukanye muri CIA barambwira gusa ngo warakoze kubwo kuba warakoreye igihugu cyawe by Nelson. That's what happens when you knock your boss on it. Niko bigenda ariko iyo ukubise boss wawe bakwirukana nta nimperekeza. Yakubise boss y'igipfunsi baramwirukana ni Nelson yahoze akora CIA. That's because Dick Jones is an asshole. No kubera ko Dick Jones ari ikigoryi niyo mpamvu namukubise. Did you really picture yourself flipping burgers on it? Wigeze wifotora se uri guteka baga mu modoka. Buri muntu ujya gukora muri CIA bafite ubumenyi buhambaye shaba ari umuntu urenze uhambaye. Ariko iyo bakwirukanye nyine bakora uko bashoboye ntugire n'ahandi ubona akazi ubwo uhita ujya guteka baga ku muhanda. Therapeutic. Yajana. Hungry? Urashonje? We kamwe wumva ibyo neka se? Ali. Sawa. I'm telling you. Ndakwiyungaho. Bari umuntu ufite ubumenyi bwinshi ku buryo atakaba yateka ku muhanda aba yarize neza afite ubwenge afite ubumenyi afite amakuru. Now. Yaje kwicara hano. Nawe urabyumva CIA yigiye kurokirita nyine. Something wrong with that picture? Kuba narindi hariya se bitwaye ikimbwira. You ever think you could have handled it differently? Wigeze utekereza ko kubita boss yari kubikemura mu bundi buryo yego. And I remember how much of an asshole Dick Jones is and know that I'd do it again in a heartbeat. Jemba numva boss wanjye kwera ukuntu ari ikigoryi n'ubu bungiye bakansubiza mu kazi namukubita. Can't be bought. Shamenya utagurwa pe ni umugabo mbega udaca ku ruhande. It's a big burger. I know. Iyi baga iraryoshye ndabizi. Keep eating. Komeza urye komeza urye. I need someone I can trust. Nyene umuntu nakwizera. Whoa. Oh. Sounds ominous. It is. And I'm not really sure I can trust anybody in this world. Sinzi ko undi muntu nakwizera muri iyi si. Utari wowe. But somehow I trust you. Ariko weho mu buryo bumwe ndakwizeye. Right. Okay. And there's something I didn't tell you. Hari ikintu ntigeze nkubwira kera. Ni igiki utambwira. 17, Mfite imyaka 17. way before you and Mbere yuko nkundana nawe tumenyana. Nari naratwite. I wasn't ready to be. Banteye inda niteguye kuba umubyeyi. Umwana ndamutanga baramwadobuta muri Ruferina nyuma nza guhura nawe turamenyana turakundana. Imyaka 17 bano bagore mumenyana mujye mukurikirana amakuru. And I just found out who... Ubu rero naje kumenya umukobwa wanjye nindi aramumwereka. Wa mukobwa twabonye w'umwicanyi. Yabyaye indwanyi. And I need your help.
nkeneye ubufasha bwawe before the Russians do. ngo umenye umukobwa wanjye ahantu ari abarusiya bataramugeraho. Fasha mubona abarusiya bataramugeraho. Turebe tugaruke New York, Little Odessa muri Brooklyn. Nari ngiye kugarura kiburiya ndege, kuyigarura kiburiya ndege, ariko reka nceceke. Urebe haruriyo ni wa murusiya. Ibintu nugukabya rwose pe. Wa murusiya amaze kugera muri Amerika. Uyu bamwohereje ngo yice bari abana baba stajeri, CIA itazongera ikabakoresha. Nimba umurusiya we gukore abastajeri be byarapfuye, n'umunyamerika ntatunga abastajeri. Twese tubura iyo porogaramu, kuko umunyamerika iyo hari ikintu agezeho kiri hejuru, umurusiya biramubangamira, baba babarana baterana imibare. Yaje muri misa, kigera muri Amerika aza imbere ya padiri, ni umupadiri w'umunyamerika. Bless me, Father, Mpumugisha padi, for I am about to sin. kubera ko ngiye gukora icyaha. Abandi basaba imbabazi kubera ko bakoze icyaha, uyu waje gusaba ngo imbabazi kubera ko agiye gukora icyaha. Then tell me you were Ntabwo bari bambwiye kuri buze kuza. Kumbuye umupadiri nawe ni maneko w'abarusiya. finished with the KGB. Nari nzi ko narangizanyije n'abana maneko z'abarusiya mu cyitwa KGB. Finished? Urangiza? You are never finished with this. Izi gahunda tubamo z'ubutasi ntizijya zirangira, Bano. wakabaye ubizi. We are FSB, not KGB. Ubu twagarutse nka FSB, ntabwo tukiri KGB. Ikigo cy'ubutasi cyahoze cyitwa KGB cy'abarusiya, ubu cyitwa FSB. What is the difference? Itandukaniro ni irihe? Two letters. Ni inyuguti ebyiri. FS ntabwo ziri muri KGB, habamo BB, ubwo kuri byombi biratandukanye, bitandukaniye ku nyuguti ebyiri. We require Urebe assistance. twari dukeneye umusada wawe, hari utuntu yamweretse hano. Men, Dukeneye abasore, Weapon. intwaro, imodoka, byose turabishaka. May I ask? Nakubaza ubikeneye ryari? today. Uyu munsi. This is extremely short. Ko nawe waba unyihutishije uyu munsi, surumva bishoboka urantunguye. Ikigabo kimureba urujisho, padiri arikanga bano. We will manage. Ariko umuntu yagerageza da. There is a Hari bed on the street. hari kantine iri hara hanze, There in 15 minutes. tuhahurire mu minota 15. In with a man named Yuri. Urahasanga umugabo witwa Yuri. Ngaho mpumugisha rero, So we look like good people. kugira ngo abaturage babone ko turi abantu beza batadukeka, bagire ngo uri padiri muzima. Guhaye umugisha Imana iguha umugisha. Baba padiri mubona boherezwa mu bihugu hirya no hino, baba ari ba maneko. Yeee, yeah. Tugaruke Washington DC, hari abariyo, ni muzunzu bumwe. So, what do you know about the internship? Iriya porogaramu bita internship yiziye iki? Ntabwo ari byinshi. It was an agency program that went off the rails. Cyonse cyo ni porogaramu yatangiye nyuma y'igiza kwanga, barayifunga. It did. Yego. So, None se this young girl, uyu mwana w'umukobwa ukiri muto, Daughter. umukobwa wanjye, sorry. mbabarira umukobwa wawe. So, your daughter, is somehow Umukobwa wawe se nawe yaba ari muri iyo porogaramu? And I have no idea Yego, ariko nanjye sinari mbizi. where she was until 24 hours. Maze amasaha 24 menyeho umukobwa wanjye, ari sinari nzo yagiye. When I had my kid. Numwita uno mwana, nanjye nari umwana muto. Disowned. Ababyeyi banjye banyirukanye mu rugo ngo ndatwite. I didn't know what to do. Sinari nzi cyo gukoresha umwana nabyaye. And joined the Namutanze muri oruferina nigira mu gisirikare. and then I ended Ndangije igisirikare njya kwiga, maze kwiga njya muri CIA. like you. Kimwe nawe niho twahuriye mu gisirikare. I'm guessing Ndakeka daughter ended up in the intern. agakobwa kawe rero bivuze ngo waragatanze ngo bakadobote, birangira kisanze muri gahunda ya gahunda nyine yo gurokirita abana batonye CIA. Cruel, it would seem. Ewa, ibihe nibibi pe. And now the CIA wants None ubu CIA For life. umwana wanjye aramushaka ari muzima cyangwa ari umupfu? want her. Abarusiya bo barashaka umwana wanjye ari umupfu. I really need you to help me. Ndagira ngo mfashe mbona umukobwa wanjye mbere yuko ibintu biba bibi. With the Russians. Kuki Abarusiya bifuza ko umukobwa wawe apfa?
It makes sense. Think about it. I mean, birasobanutse. the Russians tried to start up their own. Abarusiya nabo bagerageje gutangira porogaramu yabo yo gutoza abana. Now they're worried iranga. They're gonna reboot ours. Yanze rero bari gutekereza ko twebwe dushobora kuba tugiye kuyikomeza yacu dukoresheje aba bana. All right. So, bifuza kubica. if the Russians are gonna come here, nimba Abarusiya bagiye kuza hano after her, bakiruka inyuma y'umukobwa we bakamuhiga. they're gonna send somebody that's good. Hari umuntu nzi bashobora kohereza w'umuhanga. Ninde? It's an old friend of mine. Umuntu Abarusiya bashobora kohereza muri Amerika n'inshuti yanjye ya kera. He's good at his job. Ni umuhanga mu kazi ke. We have had a Je discussion. niyo nshuti y'Umurusiya rero dufite ibintu tutumvikanyeho. Nibiki mutumvikanyeho bisobanure. So the last time I saw him, Ni ibintu tutumvikanyeho ku buryo bwo duherukana. kill me. Yari ari kugerageza kunyica nubwo ari kumwita inshuti ya kera urumva ko ahubwo ari abanzi bahakera b'Umurusiya bahari banganye aho ni sawa. Niwe muntu bashobora kohereza wenyine. Tugaruka yitwa Little Odessa muri Brooklyn. Hari cafe ihari, cafe Alkesey, kantine. Wa Murusiya yamaze kuhagera ari muri Amerika tayari. Yicara hano. Rebe. Padiri ava yari kumwe na Yantare. Zanye na Yantare padiri. Padiri aheruka gukorana n'Abarusiya kera. Ikigo cyabo cy'ubutasi cyitwa KGB. Yuri was wondering if you... Yuri yibazaga nimba utagenda ukazagaruka ejo kuko uri kunyihutisha unshyiraho puresha. Yaraseka. Padiri sasa nagashaka kubafasha ahubwo yahise azana bounce. You better go. Vala ugende. He's very busy. Uyu munsi padiri arahuze. Jejeje! Mutwara w'umena wa Yantare umugabo si ubutumbi. Padiri ayitaco. We'll see you now. Tuzabonana uyu munsi. Wimu muhagurutse. Muteke ndihagurutse. Moment. Maya kanya. Yes. Yego. is a young CIA Uwo muhanganye ni umunyesaye bita analyst w'umukobwa witwa Janice. former CIA operative. Uwo muhanganye rero bari bagutumye wa CIA nga guhiga yagiye gusaba ubufasha wa CIA operative Nelson Bates. witwa Nelson Bates. She was once his lover. Bahuze bakundana kera. We have Ndamuzi history. dufitanye amateka. How you do? You let him Nabizi muraziranye. Waramuretse abaho Not die easily. kubera ko adapfa byoroshye. easily. Buri muntu apfa byoroshye. Didn't try hard enough. Ntabwo nuko utagerageje cyane ngo ushyiremo imbaraga. The right motivation. Ukeneye rero motivasiyo ifatika. For the intern. Ngiye koherereza aderese z'aho wasanga abo ngaba abo bana. And I am the only one who needs. Ayo makuru yakuye y'aho abana bari ni njye njyenyine ukwiye kumenya aho ayo makuru yavuye. Get on with your work. We kora akazi turakurangira abana bari ujye kubica. Rebe bamuhaye location y'aho abana bari ngo ajye kubica. Abana bari muri cabin iri ahantu mu ishyamba ari bwa buzuba mu ishyamba muri New York. Rebe barakwereka kuri no muri upstate New York. Abana baraparitse bavayo buri umwe yaje ku kabanyuro ke. Urebe hano ari gukina n'ibyuma, ari gukina n'ibinini. Salutations. Ndabaramukije. And salutation. Uraturamukije. What's web, idiot? And you would know that, right? Because you're what? Imyaka ingahe? I don't know, I think it was... 11. I like Charlotte's Web. I'm sorry, I didn't know this was going to be the children's hour. Ntabwo rero bizika yari amasaha y'abana. If you get shot Imyaka 18. or in any way mutilated or spindled, I'm gonna be the best friend you have. Nugera ahantu kurasa bikakunanira ninjye uzagutabara kuko nkoresha ibyuma. Hi, guys. Bite basoro ya Jean. Thank you for being here, really. Mwakoze kuba muri hano. I already met her. Pop Carrie, meet everyone. Apothecary ntabwo mwahuye nawe n'uriya. What's up? So, this is Rubicon. Uyu ni Rubicon. Dagger. Uramwita Daga. Bonsoir. Bring a knife to a gun. Iyo tugenda n'ibyuma abantu muri iyi minsi barwanisha imbunda. Diamond knife as an advent. Hari igihe ibyuma bikora kurusha imbunda wa mukinga ahita abanza kimukubita hagati y'amaguru icyuma arebe neza ukuntu cyihuta.
Would you like to see that again? nongere nkwereke ukuntu icyuma gikoramo. Nah. Oya buretse. Good. Meze neza kabisa winyereka. This is Analyst. Uyu ni analyst. Nice to meet you all. Byiza guhura namwe. And I'm Renee. Jye banyita Rene. Big guy. Uriya ni nde se? I'm Caliber. Banyita Caliber. Kid. Wakana we wagapeti. No one here was ever a kid. Nta muntu muri twe wigeze abaho umwana. They took away our childhood. Ubuto bwacu barabutwibye. Remember what they put us all through? Muribuka ibyo batunyujijemo. Babareze n'aba bana babarebeshaga hasi amaguru ari hejuru bagakubwira ngo mara amasaha 5 amaguru ari hejuru umutwe uri hasi. Nta buto bazi barabubibye. Se yarabafashe ibarera ari bakira abana bagira imashini zica. Fight trained us to kill. Badutoje kurwana hagati yacu badutoza kwica. So we can choose to hide and twahisemo kwihisha or something that we're not, or we can embrace mwari mwarabikoze mukajye kwihisha mu kazi katari akanyu twabikomeza what we're capable of. cyangwa se tukereka isi icyo dushoboye. You guys are like the closest to a family. Murabizi mwese nimwe famille ya hafi nzi twareranywe nta bandi nzi. Hiding. Ndambiwe kwihisha. What about you? Mwebwe. You've really been practicing that speech, haven't you? Ariko maze iminsi witoza kuzatubwira rino jambo. Yego. Vuze ijambo ryiza. Kandi imashini zica nago zivuga ijambo ryiza. Bugamaze iminsi ari gitoza ukuntu azababwira. Urebe aho bari mu ishyamba wibuke hamenyekanye. Raje ategura hana akantu k'agacyayi mwakira icyayi. My own blend, everyone. Enjoy. It's delicious. Enjoy. Thank you. Yeah. Baje kunywa mu baganire. Nice slippers, man. Mwana wambaye slipa nziza. They're comfy. Mwana ariko ziri comfy. Anyone? Hakundi we hari umuntu ukunda. You guys kind of know a little bit about me. Yes, musa nkaho munsi narabandikiye. Why don't we just take this time to go around the room? Kuki tutafata umwanya ngo twibwirane ibyo umuntu yabagamo. Just keep it to the. Buri umwe akanavuga ibyo ashoboye. Yeah, I'll go first. My name's Kanihereho. codename Apothecary. Banyita Julie. Codename. Mostly in New York. I think I'm Jewish. Nkeka ko ndi umuyahudi. Old I was when I first entered the internship. Ninshi muri gahunda ya stage. Working with these Imaze kwanga njya gukora muri ambasade y'abanyayisiraheli fotora. behalf, I took out a number of highlights Baza kunuma kubanzi b'igihugu cya Isiraheli. that I put in there. Ndangije njya kubiba amadosiye abo n'ibyo amadosiye nabahaye icyayi bamaze kukinywa bose barapfa. Kandi niwe umaze kubaseriva icyayi ubutwe iki turi kunywa kiratekanye. Urugera abantu mu byayi. Relax. It wasn't these herbs. Oya imiti nakoresheje ndoga bayandi bantu ntago ariyo irimo hano bahise batereka amatasi hasi. Miss Chloe. Sinanjye ni Chloe. Banyita Daga. I think I'm French. Nkeka ko ndi umufaransa. No, for sure. Ariko simbizi neza. Sound like it. Nuko numva mvuga nk'abafaransa. My early years in the internship. Namaze imyaka muri internship. Working Irangiye nisanga mu Faransa. until I was ordered to kill him. Banyohereza kujya gukora muri cabinet y'abafaransa baza kumbwira ngo nakoreraga mwice. Voilà. C'est moi. C'est moi. Woni wenje. On a time, I was known as Elliot. Jeche